Maayong hapon, mga igsuon, kanang makadawat ta og regalo ba? Di ba mag-apas mangyud ta sa sulod sa regalo? Di ba dili sa putos? Kabaluta nga si John the Baptist putos ra gyud siya. Ug ang sulod sa maong putos, ang regalo mismo si Kristo. Pero diri sa ebanghelyo karong unang adlaw sa simbang gabi, mas na-focus ang mga tao sa putos kaysa sa regalo mismo. Well, dili na bag-o nato. Kay bisan hangtod karon, moabot gani ning Christmas season, ang mga tao mas ma-focus sa sale sa mall. Mas na-focus sa regalo nga paliton og mga unsa kay akong madawat. Mas na-focus sa pagkaon, inom, bakasyon, asa ta manuroy, og kining Christmas parties. Pero mga igsuon niining tanan, nakapasalamat ka sa Dios nga gihatag si Kristo diha sa imong kinabuhi. Hinumdumi nga kining tanan putos ra ni. Remember, the gift is Jesus. Naataan ni tanan tungod ni Kristo. Pero honestly, musulti ko tinuod, many of us celebrate Christmas without Christ. Imagine na, ga-birthday party mo, pero wala diha ang celebrant. Di ba kulang? Again, honestly, akong nabantayan ha, daghan kaayong mga Christmas parties karon nga wala nagyud si Kristo. So na ako'y challenge. Challenge nako sa mga mag-Christmas party pa. Sige daw, unsaon ka nato nga ma-highlight nato si Kristo diha sa inyong Christmas party. Sige daw, unsa ka? And please let us do that. Kay nag-enjoy biya ta ani tanan tungod biya ni Kristo. So dili unta ta ma-focus sa rapper, sa putos. Putos ra na tanan. Focus unta ta sa silent night, holy night nga mao si Kristo. Sige daw, kadtong mga mag-celebrate pa og Christmas party, unsaon kaha nga ma-highlight nato si Kristo. Kanang Christmas nga naa gyud si Kristo. Thank God for giving us Jesus. Sige gani. God bless.